Wapung Secondary School Wapung is Jaiñtia Hills District. Seng daka Dorbar shnong naduh snem khat khandai spa nyabupra halor ka nongrim ban kyntiew pule puthi nongshong shnong kumjuh ki shnong ba marjan kiba naka longying baduna ka yok kot menta ka kinti kala yok ban longkum ka center Thoh Exam Matric MBOSE ban sedang naduh snem arjar arpusan bat ki skul ban ha apo kani ka center ki kintup ka Sohkymphor Secondary School ka tia chaprang Secondary School Sohkymphor ka Step Secondary School Wapung, ka Mookhep Secondary School, bat ka nihi ka Skul Wapung Secondary School Wapung. Kumta kum kadak jong ka jingkemen halor ka jingyo center, ha ka khat santrik risau arajar arpusaw, ka ni ka skul ka la Plie umau sa nam. Bat lawan ban Plie du MDC ka than u Phasmon Dkhar, ringkat ka jingedon lang Aditya Verma, ISSDO Cleariat, O.Sumer SDSEO East Jaiñtia Hills District, ka Melody War napok ka District Legal Services Authority is Jaiñtia ki khana skul ki nohikai na gisantali ki skul ki longkami ki longkapa na lor ki waipat. O.Sumer SDSEO is Jaiñtia Hills District habakren ula kintui ka Wapung Secondary School bakamde ban shim kabui ki waipat ki skul lingba ka jingyo center henry de ban yatray lang ringkat kumjuh ki waipat ki skul ki de ban yatray lang. Hakani kesngi ke Skul Wapung Secondary School kala penkup buramrui ke sawu sangut ki kena balapa se ke eksamen SSLC jong snem arajar arpusa. Depan ke ofisi, depan ke center kurang, jadi kita respon program saya sudah diulang, jadi kita respon. Dan sekumila, jadi yo yang center, ada shnong. Pensuka yang ketanya HD kamtam di shnong yang shnong ni dulu shnong pabra kamai dulu shnong para bais lu shnong Mookhep yang galo Sohkymphor di shnong pero macam ini dan pensuka yang kyntiew ni ulai Thoh Matrik hosket hapai cakap snem bentua bon bagi kena skor mana kam pergi cekret duki mat jaga blok duki mat jaga salari senti bon kita awam memyo upoi hasil taruh yang puas exam di bawah nanti blok andre kata wan ngai lewa jing yo yang ni center ini Wapung skor dapat suka jaga projek sudah banyak tahu dapat suka jaga kam jam ulai uwan tapun sukule yagi begi pa wamende o tenchengi ki kyntiew ki debenta ulai kam tiki kongi deba sistem nice school konoki rewti gi andre mana po ada sti Thoh exam manyo ma develop tak nu tham sen gi lagi jing emo sedara teh ini wardo ite kulit do suku iki sakuwila wa jing to wong center ong epi ngakam MDC jing to wong ginalti yung center wong SMC hosket ngiulan any intervention no minister on stem jing to ini boni ka mo jam etut tandai sedang mo yo blai wode AUE kita gelar inti wakam da ang nor ki he wode mo jami wakam da ang nor ki wa ki SMC yang ikat ni idong chongsong yang ikat ni blai mpedo tandai
EUI, Lanti, Uyot Biangi, yang dari sentar. Liao ngai yo ani por. Ukit bok kilwianga. Yang school. Yang Wapung Secondary School. Wa gani center. Upun suka yang song itau marjan. Gani center. Penmigo yang klor. Wa mestaman gawi. Wan ra yang nam keburam. Hapok ke district. Hapok ke state. Begla umayang wan ragi yang nam keburam. Untuk dohai private, untuk dohai doktor engineer, hejo ipol legal sports, hejo ke academics. Ngahapai kami lung menseno upai pikna school. Nakam naklamu haklamu guest honor. Edisi Aditya Verma. Jadi kita ngalai mencah pola sekolah ngam memo thong ngam tiba iu le. Ini de bon mau private le. Hadin ada degree din ada degree ki kana hiu sam. Hek kena bila wa ngalai ada pula law system. I did my 1 year course LLB, but I couldn't complete my LLB course due to my health reasons. For that I had to quit my studies. But I still plan again to be a student and continue my law. Because knowledge has no boundaries. Kadang pure, kadang happy, kadang papi, yo ajing start. Ajing start mukut ko. Untuk man gidigi master degree holder. Lebak mandap master degree. Tak boleh saja PhD. Tak pun dah private mukut ko. Knowledge has no boundaries. So till today, I'm also a student. A student in many fields. We have to learn many more things. And my message to the students today is, please work hard. Please focus on your books. Please focus on your life. Take care of your deeds and actions. Take care of your thoughts, because for your thoughts will turn into action. Take care of your action, for your action will turn into your habits. Take care of your habits, for your habits will turn into your character. And please take care of your character, for your character will be your destiny. This is my message to all students. Please take good care of yourself, study hard, and may God bless you, and may God bless all of us present here today.